wayira yanchro she ye chow fu man yes just ye di Muhammad bura wadwin and into where you possess where you addicted yanchro bibianka ho enye wo e wa wo fo na deceive sa I pray to God said ne so we betena hanu matie de meka na onyame beboa wo na wo bebre waso se ama Jesus Christ obeba wo nsra ba mu obejew na boni e wa ye fiti da ya wo nyina won kai biem ode be chew yes ya brainwashing kremofo ya brainwashing bodies bahai enkanka ya brainwashing nyina Jehovah Witness ya brainwashing nyina eno na metrese na medwene wana me yam hyehye me ma because who could work or shit. Now the end say you won't see it until the day you fold your hands like this. Until me betra me dia yam hyehye na kache wo bia won fa Jesus Christ say you run na genkwa says one sakra na nkwanje aba ofie and me be wo me nsa firi mogya ho esum bia wo mu bia dwane to Jesus Christ one na wo dan ko e de ma onipa da sani ni nkwa no ma obi Muhammad ni nkwa nkramofu nyine ko jem jiso wo sakra yes nti the Bible kaso wo soro and they say asamando aba na numu a imagine ni pa ko hwe nkramofu dodo a eko asamando nya kom hwe woman fo a wo mo de statue esi wo e worship statue Jesus Christ se wo se mamo nsum nya me foforo nkame ho but ye kodem kosum ya ye statue de esi wo frɛ no mo Mary adoma shawoma Oshia wo defunu ba Jesus Mary bompaye maye say Mary na mompaye ma say Jesus Christ enti me hwani padodo a ekodi mu a metie kira na me yema hyebe eni tina me betena na me dia yem hyehye kasa kira me modam me ni na bue Unyankopon obu wiase nyansa obu ni nkwase asem Tise wiase nyansa fra woni na okudi nya me foforo cha wayira I'm pleading for Muslims, Buddhists, Baha'i, and Kanka, any idol worshippers. I'm pleading for you. If you die today, it's over. It is what you must sorry ne. Nkwada so ewo moje du mofusania me come chira a privilege no. So because Jesus and you many ajunya Jesus you love me too. Me tena se ka se ready. Me so some ya bay AC dear him. Ceiling fine dear him. Electricity ye Jessica. Ye did bonnet chira ready. Ye srani akwakoda. Ye boni ni nyine chimframa no wonye. Shedi nkremofo ye Jesus a wonye wo monframa mfiri wo monsam. It means he loves you so much. Shedi Buddhist for eye Actually, Jesus, 1 year woman, and from and 3 women, some nina so what do on pursue the bonny. Was what the boy fool when in effect? So what you say? It is a mechanic, some electricity meet your home bed. None from mamma whom you would imagine 5 minutes a minute. No, the chamia, no, many and none a mammy who does so. None at this ruby boram is a cocoa catcher who near be a war year. Who in the top 5 times a day. Then the mama boss a 4 money city. So quanko woo into one sacrament for Jesus. Simple as that. Nipe match to them. Nipe kujimni more uncountable. Shen cremofoto door, yen checking cremofoto door. Ni yen she woo mo say wood this time. Omuko jim. Yen checking woman for to do. Yen fa calculate and to ni yen she idol woman worship nti omuko jim. Yen checking bodies Baha'i and Kanka. Ni yen she ni padudu a esum e wasa sum a womuko jim this end time. Serious. Nti si yetrese ni ye she ya no POP ni ye meka kire sankofo iso o monsakra o mbekwa ko share. Unyame bebusa yasem. Si yetrese ni ye ma ye dwuma ye de ukwa dwumum obi tie
ka can be bichran alaji nsuro can be bichran agya na ne ye duma ka kire ne sa agya wo ya de pa yes wo free nyame 5 times a day na se wo horo ne to wo horo nya honidie Yesu Kristo moji be shigu wo Calvary asase ntima nyina nimu asase mu pa ye no eno nko ane be so ni padua no so na sanctify you so na ma odanko Muhammad ntimi ma nko da can be children wadwuma no one town. So what you say? Because they say Christo someone persecution and tribulation and urban. I say TOT, who srabe one srabe. Who can be your one can be your. And this is children of Crenum Catrunia, so caution. And to me, only Padua, Eco Jemwa. Now you want to meet Bram. Until we have to sit down and tell you, say, if you didn't change and take Jesus Christ as your Lord and Savior, you're going straight. By neya utia sidie, akwanya wo homa because ajen sakra wo. Ubetumi sakra enneya ne nkwageda. Sa wo twen, no wo de na pakan bi si wo kwana no. No be fa wo si wuma, alaji me se da no. Sa mochi be ma kwan. Kabaka so man o ma kwan ne be bom baso ne fa wo japade nyina fa me ku TV kakra ka bi so na me kan chenkra mo fo so muku. Yes. But the bedroom is too late. Nso she bambata hanya modi so moso. Or the second share from say re. Onya ekura ko ogu. Me senkremofo me fie tia me kankremofo asama. Me nim se de me sika no. So what you say? So be fin kremum pa ko Christum, they wish you dead. That's how bad it is. They wish you dead. They want you to die. They will curse you. But the munyam kan soreja. Say Jesus Christ, what the two free kura brown to me vow. Could you kuchan and tree financial form? Chat siala wakuba ya di obey bia and wake da. I just say Jesus akasa. Who one no cry a curse. One no ye no me a dirty mouth. And to me and handle curse. No. And wake you. Who buada. Opening the ba at the same Buddha, Nebane say, or Jai Buddhist no kosum, Jesus Christ was a make so. Buddha one man kasa ye curse already. One kasa ujra away curse. And the one support to a more curse will be a wokosum yamisa. Until munya concert, then wakio. And waki. Minim sa sabri ababa wabi ya bon bambata henya. So jane papa nananam abosum fie wo no kudi Yesu Kristo achia o mbe pon brahman sister jane frifio. Run for your life before it's too late. Omo nyine koshe. Ukabechira omo ntia run for your life. Nkonje ya nkronkron ni pewu wu ni makola no ni mpani. Onim se wo yesikani na aye hiani omfa ho. So what you say? Niti me kachre onipa da sani bi oba wo no. Katamanda ma bodwim na moje di ne wofu sane. Mi da wonyame asese o mama memfa asemi an nasro amade anchi. Na me beka che odiboye ni se on sakra na dwen na wo soro ahemie no aben. Jesus Christ wo ba be fa a Christopher kan. O me fa nkremofo kan. O me fa Buddhist kan. O me fa Roman fo kan. O ma me fa abosomsom fo kan. O be fa Christopher kan. O mo mahoro o matade amana fi ahoa. So dwa ho mi fita. O mo no ba be fa. O mo efi ni nkekan ne dambia eni wo matade no. O mo no ba be fa. Nti wo de hohoro to 5 times a day fa mo mai bo. Hohoro na se ne frɛ na ho ndi wo wi akɔhye wi ni dwo. Na ka kire me sa me ya haram. Yes. Na privilege wo ho na no na mo mpesa mo betiki sa advantage na na ya me ya. Privilege da so wo ho ma mo Yesu dom. Mo ko gina nkremodam na mo ya hala wa kubara na Yesu kasebra. Isaka me fra no du achi. Isaka sa wo becha wani anjo papa na wo fra wo na pono na wo bom no. Nko obeje wo nkwa. Enti do Friday atu say Yesu Kristo ya no gina masalati kwana no. O chama wa say Isaka Yakubu, please, I need you. I made you. I want
want you, this place is sending you to hell. No wakasanso Yakubu se wo ni aso de bete. Allah wakubara dinitirimu dem. Isaka how was it when near a general de be adjust to na say we near akoma wo de betie. Nti okuwu. Nti Jesus jira hono hye nipa dodo a iwu a na ne yam hyehye. Nti the Bible kasa samando what atre na konum wa ba ne num ba ya. Minko anyam no. Because said the nipa tie ya aggressive. E wo nyame soma de ni ko gem ho no. Me dwene ho a me nte ase. Eya me ya. Eya me yo. Enne da yeso mu nyame e kasa mu kasa o. Mu nyire mo ho nya djuma no. Niko. Ti me sra wo di boyeni. Bible say me kan cho so wo di boyeni so wan sakran fru bone ho wu na wo di wo. Yes. E ma me no cho me di boyeni o. Me ye good pa. Me ye Buddhist. But me ye pa. Me so wo de ye papa call him by nyina. So when free Buddhist nim am me for Jesus Christ. So wura na wo kra je nkwa. O papa yi nyina wo ye nyina akɔhye. Ma me no cho me ye good pa nya sam kitu. Me ye good pa chese. Me chese me si ye kaso bi ye good a wo fiti koti amanfo be di me ho adanse. So what you say? Me ye Jehovah Witness ni. So when you Jehovah Witness na chi di obekwa koshi. Simple as ABC. This time we yanka unyame asam no do ho. Enya na misuro, usuro wan. Wan na usuro na sa. Jesus Christ what the Satan sun kuni mansa na wo fra wo. Wo di kind the Satan hye wo nase ansa na wo fra wo. What the kind of Jumano before he calls you? Until you found him was a womb for Bianco heaven. Yes. Nipe wo, nipe kojim. Nipe shit. Nipe kojam. Hades, a while ma. Still require them. Why? Increment for population, Mr. Monfa calculator to one population cremofo do the whole world. Yan. Emusa na sakra. Nti se sankofu ya sakra na abani bumu na. Hwesa samadwa eyi eja no ni pekom. Yes. Nti metena se na me kai se me wabusua bi so wa nkremu ma. Makoma na gimi twi. Ho na ka no kura kira wo mo. Ehu nti e Christopher se yintumi nkasa. But our brothers and sisters are going to die. Me and my sister Medinechi, we you Buddhist, then what chanting a murangi kyo. One film of shit, simple. Na me kaisa wako wone magu sunuma, na makuma ijimi chi. Nini na ansu sikantio, abranti bi sikantino odi abe familia no. Ede na ko wiesa somfon. Esum kankan no. Esum ede ni ko jemu no. Abranti bi sika. No odi abe wiya mi nua no. Ade na kokotru, ede say bodies. Ntene jigame na me kan mo sama mi mfa ho. So what you say? Mpempenso yedru ye no do bibia ho. Yenye na me kokan. Yenye sa. Sechire no kura nim ka kire wo nua. Huku. Yemu bebre ko ware mem bi. Sikantio yakuwie sumbi Pentecost ni ba. Wako di alaji echi o Pentecost ni ba wo di Buddhist ba enkanka. Jehovah Witness wakoshe. Nyako. Yipewu abusiafo. We are living in the last days. We don't have much time left. This time is not a joke. This time is work like ye juman said you trinity. So what you say? Nansa me kacha mo say me manoma kwan ya metaba. Se man cheke, se wo mo sa ko summer school. Ne no ko na ye me bufu kesen. Summer school nkolai 7:30
na de omo duro eno kwa de one house school back on the omo bus na de omba eno ko omo che when so dey 2 hours to 3 hours no ma say wo dey say so for kojo wire wa say want is the first night o dey trust you see your mathematics na no there be to di agoso be jan ho a o be duru na semester which is aka krebi na sama school omo wi pempen so yi duru ne komo Miss Bio Bible no call Ezekiel 33 yan konko hadi Bio Bible no call Ezekiel 33 it tells them no or see Ezekiel is called to be a watchman in the same as Mami Anochwa is called to be a watchman to tell sinners to repent before it's too late. Bio Bible no call Ezekiel 33 chapter 11 or say tell them as I live declares the Almighty Lord, I don't want wicked people to die. You hear that? I don't want wicked people to die. Rather, I want them to turn from their ways and live. Change the way you think and act. Turn from your wicked ways. Do you want to die? Or say, do you want to die? People of Israel, do you want to die? Onyankopon say, or the boyefo nye ne fe, the boye ni wo, enye ne fe, on person nipa bi wu won e boni mu. Nti sane firi wakon boni ho. Change the way you think and the way you act. Firi wakon boni wicked ways, wicked kwan na onam so no. E wicked ways Johnny firi na wo the boyefo wo nye ne fe. So atiase, nti ne me ka kire kremoni say, wonwane mfiri na nkremo na wo mu no so wanyi Yesu Kristo nyankopon do baba ko na nni no wo so wo ye condemn wo se di odini di no wonyira wo benya dankwa na di wonyini ni no wo bu na tan dada enti wonyi Yesu Kristo ni nkremo ni bia wonyi Yesu Kristo ni wonyame wo bu atan dada wo ye condemn already ono na aka wo so wo bu atan dada wo se di odini di ni benya nkwa na di wonyini ni no wo bu na tan dada bodies. So when you Yankopon ya wo buji buda edi no wonyame se wo bu atan dada so wanye ne doba ba ko pa wo soma na ba asase so no wo se wo di boyefo wo enye ne fe and change the way you think and the way you act no di boyefo wo mpa wo di boyefo ni ni wo sana nyame se men kanchero enti dia wo ya na wo koba na Udi akoniaba wo sum nkremo wo join Buddhists Baha'i Enkanka Illuminatis ne niema mo ye no mo sum nyame foforo no wo se so one for Yesu Kristo so nyankopon do baba ko pena wo sum na ba asase so no de wan nyina ni no wo so wo bu na tendaka wo de kan condemn nti wo ye kremoni na wo nyi Yesu Kristo ni a wo ye condemn se ne wo so bom na asase je so wo kogem so one sakana wo ne wo ko Hades. Who cause spiritual reminder for change Jesus Christ. So we Buddhists, no one sakra na. What they can't condemn dada. And to the abama what to me and Joe say, I just out change you watching. Now before Jesus Christ is a wura. And no jam no joke. Yes, I will condemn. Bosom summoning, so on Jesus Christ, Nyanko Pombanino, was the way you condemn. Yes, until no church na who go straight to Hades. Se osu boom na asase jesu na Jesus is sane no obasoa and also so you are done. It's over. Game is over. And into was so wampa or the boyefo ni wo wan Yesu Kristo ani no Onyankopon do baba ko pena ni chesa wo ye di boye ni memfa wo ne papa bi a wo ye wasase so se Onyankopon do ba ko pa ye frɛ Jesus Christ wo ba asase so ade ne kra to wo ma nipa dasani yenti pra no te ne ntasuo bo na daja e bo na senium se wanyi sa papa no nko ani a wo ye di boye ni yes ntintra fio manya no to me nku mi nipa o mi ye good pa adwaman mi mobi mboni e koso nyina mi nibi se wanyi wo Nyankopon do baba ko pena ni nti wo ye di boye ni and into was the one in Nino, the origin no, Obenya Nkwana, the one in Nino, what was it, the origin no, oh Muna Tain, not the one in Nino, will Buna Tain data. Who are we in Nino, will Bua Tain data? Oh, you condemn data.
ya do ya kropo to kro nyi me come chira what is ka we are condemned ya do ya kropo to kra enyi enu nti se wo benya nkwa age se wo ji wo Nyankopɔn baba ko pe na wo soma no ba asase so no age se wa gi na di anya sa wo case yes anya sa me na da wo case so what you say ntintra wo ma wo abodi o na me de me nya bone na me de me ti say wo bone nyina ne sai alaji obi enim se wo ye papa oboni ni nyanza wanyi Yesu Kristo nyame baba ko pe no wanyi na ni oboni nyina no di ntia wo kogim na no Buddhists a wo shedem asuso kan de chanting nyame orengi kio me se wo se so wanyi wo Nyankopɔn do baba ko pe no ba asase so no enia wo wo ne ukoshe say Jesus Christ pie na ni monyamu a you are done, it's over. Sana mpesa mate ase and pempenso yedu, we are not joking, no. We are not joking. We are living in the last days. Akaka krebi no so ya jewa. Unyami be say we are senior common. Obe put to end to everything. Obe put to end to everything that you see, including human beings. They went, you know, obe ending. And in name person me catch you nipa da seni aboni adokro. Se wodi bon body na me ni bone wonni bone a wose me nka ncha Yesu Kristo no keke no wanyi na ni se Nyankopɔn ba edun ko anti wo yɛ boyeni sana me po wa mane wo ti ase wo anti ase o eye sanete wose me meka ncha wo di boyeni se wo na wo bi wo so wo mfiri wo kombone ho so wo mfiri bone no mu wo na wo bi wo na neso me pepa me nsa firi moja. So when flip sumna womuna mefa Yesu Kristo enya boni na wutim na ne wu ama wo from self moja mi danyame asese wo ba haso so na obetie mi nti so asonwuye no se me kan wutie wantio asam ne no an me yato wo kra waboa me nso wa ba betie waboa me pa sa wo ha so what you say me ka tro se chena masalachi wona wo kon Yesu Kristo gina kwana no wo se Yakobu san mfa mo mankobo na wo so maboso Candace na wasu good them wo chanting nyame orengi kio wo si jai nyesa abekwa koshi sisa kotu cleanse fio net invite Jesus Christ no mra wo brabo abosumsum na wo sum na wo twa nkokɔ ne ade na wo twetwa nnua ne niema de dua no kora wo digu ho no nyame na bo dua no a wo twetwa moja gu so no abo na wo twa ne moja no nyame na bo sa abo ne nya na abo enti sa esumfin na de wo kogem no sesa niema ni nyina kokotugu ni dwane to Christ wecha mpesa kutwitwa ni nyina kotugu na sesa won sebe no niema funu ni nyina ko hye ne befa Jesus Christ na nyame nkonkron wonye finsa so what you say ti me hwese ni pe kogemu a na me hwe Romafo sie suma wurade ne nso ye statue die si wono e kanti mo Mary adoma sha wo ma wo hyira wo yefunu ba Jesus na ho ye mmabo wo se nsum nyame foforo bi nkame so what you say a privilege na Mary nyae na wo de awo Jesus ni wona ni agenkwan Yesu Kristo ni agenkwan ono nkuto ne betuma ma odanko oji Mary di wanyi Yesu Kristo ni akoshi simple sa ono kro wote wona ni munyam na modi ama no na sondodo ono no obeyi ano onyanko beba asase so be ka cho so opa mo chew osrem nkotodwo gufo mon spen pa na baby Jesus gina no wona na wo no de na so wonuru ho so ati ase ni ti na me kasa chiro diboyi na ade ba ko wo mu ne se ade ba ko e de ne se osisi wo diboyi ni ye boni nyina bi Bible no sa ko hubim koko shade 12 no was the Son of Man say to your people the right things that a righteous person has done will not save him when he rebel. Papaya otini ni ayen en save no so di bonia tio
The wicked things that a wicked person has done will not make him stumble when he turned from his wickedness. Sansu na wadiboyeni. So was safe in a kwambone ho enkwan ubenya wo. Nti say a righteous person say not wa mete ami preachy. Se me dia go na me kokodi bone a. De ma nyina wonyame nkai me wupe me kohye. Ena kremoni so wono so tena nkremum. Ade ne mama abofo ma wanyi Yesu anie. Wodidi Yesu atem firi ni mofrase anso kuduru baabi. No watch full stop. Na asem na ye kan bowra na dwem. No be pija nensa. No for Jesus Christ no one deny ni biema wono so. Ne mama wode abofom ne bone a wodi nyina nso nyame nkan biem enkon wo benya. Hallelujah. Enkon wo benya o. Buddhists are watching nyame orengi kio. Okay? So candidates akase a chantino. Sa no chwa mitiwaya Mrs. Tai chanting nyame orengi kio. Se man shame life ye. Na me kokoto bonim. Na me wo se wo. Papa ma ye nyina wo nyame won kai. Ba sa me so me sister. Se nyame ye na dom. Na preaching akoso no. So wo tie bi. No dai nyame orengi chanting na wo chanting no. No be for Jesus Christ. Se ne wura ne na je nkwa. Chanting wa chanting no nyame kai biam. Enkon wo benya. Hallelujah. Enunti asema bay e ba matrenefo ene ya deboye for both sides. So woman Jesus Christ je awaje wo. So wo be di wo be bo ho asafo hene. Be je wo me na ekoko di bone a you will be in big trouble. Na wo ma wo ni nkwan. De wono so di bone na so nyame ye na dom. No be for Jesus Christ. No bone bre ya wono so ne bone ni nyina o nyame nkai. One who no, and until Miss Catcher or Tinini say, so Tinini mu ye, some conjure when you know, some ye papa, and Fenia grow. Fenia grow. And yes, sir, Bonnie Bako, every share with 300 to 0. Ntina say time or that I did it for Nina Bibiao. Or Pequoia ma what di bonnet. No nyame yin nsafiru so no de na ba na boot no akuwu no akohye. You hear me? Satan the ntia water tie ejinifo nyina ne se wo pese wo ye wo nyame bone no de na ba ne bi boot na wu abra wo nyankwa the ntia na ni abre no no eni nti se wo Kristo mu na niam bi koso wo brabom na ye wo se ko wiase a Bible ne se men kan kyerɛw se se wonim otinini na tene ne brabo a wabo nyina se wo san wachi ekokodi bone a na wu a wokohye wo papa wa yi nyina wo nyame won kai tio enti enye ize sao enye ize bo kraneka jina pulpit anim bompaye preachi ya kontine ye bibia sa wo kodi bone se wom na de anchiwo wo ko hye akra wa chemu nyame nyina won kai so what you say odu kotu jem eni ti Satan di wo chi nyina wo pese wo di bone nyina ne se wo pese wo ye bone tie Awurade na wo no nya wo do ne kona hiniem sanso na ndida so bi so ho ema wo di boye ni a wo te bone malaji agea wo so ni da so ho ma wo ne se onyankopon se men kan kire wo se ne se wo ku hu no wo ni mu ewo se onyankopon se di onyame do wiase ni wo John 3:16 so wo soma ne doba kro no so wo na me wu na emaji adasanko na di odini di no wanyera wo benya danko so wo gi sasem yidi na wo gi Jesus Christ di na pagya wo nsa invite Jesus Christ so wo ma wo brabo ma wo Buddhist ene wo nkramo ene wo bosomsum nyina wo nyame se won kai wo di nyina be chaw enko na wo benya but ye wo be so dum na hwe wo be kan dum na hwe a wo tetene ni mu eso koye ni da ho kokodi bone a onue sani pannie okojem nti two things me catch ni some woni na hosa abo wo ye vigilant ye careful
from me, John Kojianko to form. Brana war frefre, one sister. War frefre, no bewa, war power, no walk down. War per se, unconji fluenza. So what you say? Because you say, I can't kind her. Oh, dear Obaya, when you may be in and say, so what you say? And when you miss what say, yes, a 4 bosse, upon Bonnie Udina. So, what me Jesus and China. Now, Baba Jimmy D. Some knew when Yanko Pomba Corona was someone the bass as he sooner. Na me babe wu asase so me babe wu ye ne nansa so me sori ye me kosoro a me sa ko sisi baby ababe fat ne for de akọ wo Jesus Christ di say alaji wo mama wo de aboho e ma 20 wo ware yo adwaman a wo boy yo malam so wo koye ananhwe a wo kum ye juju kese a wo ye yi nyina wo so de nyina ba chew on kai bi mo enko na wo benya because was what the boy fool nyanafe no what telling so was men can trust say hey you aggressive e wo telling na wanyan you aggressive pa so obi dane entonton ntatia kura beto telling mo yi ni say wo yi na nyini sa akwa fa ne to bo so na yam no mane fefeko wo wi ahohoro no kotugu gotam ne twansuo chifa no so na nko no wo pe waku sana me kachiro Mr. Making come back when could do say, when you know, said I was saying, so what in the name, a sign free, the telling Brawabo, Uncle could dip on near, the telling Brawabo in the main kind. Aye, whoop pet or coshi. Let me say, aye, I rather not say me, Shahe. Me, the Mipra. Dear one of my drip, I'm also winning. Nanny, and I was say. I was see you cry a tin in pa. I was saying no me you cry a tin in pa and you come. You see a dear tin in bra, it dear grow. Satan ba or ben when you know, person would dip on in and say, when you start trusting me, do in America. Into a bed Joe. If you more the bonny of the dad down. Into 2 pet, not in a banner boot to move. So what you say? And now so unya benti obeba be dada so ye Kristo ni obe dada wa unya mese mi enso nya me foforo nka no obe dada wa mo san unya me akwa kosoma boso afi na otene ya wo yi branya wo yi nyina wo pa ukojem. So what you say? So na de boye ni bi nam ha o twam no what you say Jesus Christ any we ase agenko onu kuto na oje didi obenya dankwa so ye bosom so ye osoma bosom so ye kramoni so ye buddhist so ye bahai so ye nkanka onu so jai no beti asem ne bona kumum ne bona jinimu dosi eni esa eni mami ntumi kai na me hwehwe Jesus no onu so ba hwehwe Jesus no no ma ne nsa so se wom no wo fa Jesus Christ na kumamu na jinimu ni nipadie mu nyina no nyame so pepa boni ni nyina won kai biam no ma ne nkwa. And it is a mission ne Christopher. Ye de Christosum ni bo chaskelia. No me say ye de no call you dangerous. Che will be our my. So what you say? Yes, baby, you don't know you danger. Che will be one my ye. Oh no, dear one my. What you need be no. Yes, so dear. It is a mission will be ye lukewarm. No wonder. So I say lukewarm. I'll spit you out from my mouth. No wonder. Sister, I didn't walk qua sorry them. I could put down suffer Jesus Christ who ran on you. Now that's what you do, my mum. And you're dangerous. Now that's what you crown boom. Now that's what you person mean coming out from your name in teacher. Now one kind of crest, how dear trust her. Say you're dangerous, Mr. Swan Chia. Cremoni be free masalachi. Adie bia watu aduade obi kum wakoye juju okum obi ebeba be fa Jesus Christ ni yede no bone kase ni nyina kyam na wo wotene ne wo boy no wodwam kakra ne wo tra wo kodi ye ni mofu na wo koye yinti onyame nkai dangerous me say me bam what and you know we have to be careful
Ye jina wo wuni kwantam. Ye da suti asasi suidi. Wo sleep pe uni nkwa. If you sleep, you're done. Nti se tan apetro wo nyina se wo pesa wo sleep ntia o. Se wo pesa wo sleep ntia. Se wo ni masemi. Nti wo pesa wo sleep wo. Wo de brother bi na na mo nchen, sister bi na na mo nchen. Wo pese adwuma mu di wo de wo ho be wura mu na ye de wo ka ho. Wo pese nyinsa nu ko yitugo birth control no wo fa nyina wo kolo ho Kristo nyina na wo keka wo kire wo se aho kire nti wo pese wo di bon nyina ne se wo ni masemi. Eninti unim have surprises besi wo. Surprises besi wo. Surprises besi wo. Thank you. John 10:10. Wasu we for no ma. I just will be we no kum no sell. Nti se time be nyina wo bi opesu be we ye. Opesu be je yem konje no de koto toilet no o flashing. Nti ye free ye wo Christopher no de. Ye nye careful. Yema ye ni we na ho. And try, don't do it. Mfonko yin sentungu. Mfonko yen ni brebreya. Timi hu Kristo ni ba. Wabe so adom na hwe. Utilita bie na no katon so mko fa ne hiu. Na me hwe de wa ye no ho a Bible cancel di one ne nyimfo ham. Na me hwe ne wig gu ni tiri so ne di wa pinti nanim. Awure eni achi nye mu ne dangerous. It's not sitting. I'm there some quadrin. I'm so wow. What's this? What the boy for see who be so I'm free na kwamboni. Not in so. So about the branding na. No jai kokoya bonia. Little near dear way in a winner, Mr. Wong Kai. Miss Unya Dadia be Ezekiel 33 or clay would you know, could see from the then Trawa dear. Never so Christus only ye. Alaji be so. Wako Mecca, Wokum Nipa, O ye deal, or ye Niama, Ajabia will bob brefu, will be a war chanting and mirror kill. And so now Jeneban who soon the Nipan who see womb. Na see time withdraw we did with Johnny see womb. No releasing no to me Janet to Christ. No be for Jesus Christ. Na kuma munyi na manjini nyine mu a. Nkwa no obenya wo. Se ne bone ya waye nyina wonkai. Yes. Enti ba bia yi jira na toro. E Christopher. Anya sawa adwuma yehunu ya. Adwuma yehunu. Wasi adwuma yesini ne akatua. Paul ne ka wose wokopa na mako awie mika na mawie tu gidie no so makora de aka me ne nkunim dia botiri nti da ba na obetuma fra ho se okopa no mako awie mika no mawie tu gidie no so makora de aka me ne nkunim dia botiri wosi tu mika tente wosi gina wonyame gina no matter what ini kwasi you give you chance e mawiase anye sa yetere ne bra ya body da ya ye nkwanje sama ya kakiri nipa unyame wonkai nti no wonder sas asofo bibre emachi to Hades wa be bone won safo hene so yi Kristo din so wo hyesu masi di bone wo di bone o no be free abosomfie no be Jesus Christ di no wasum ni yi no ko heaven na di ugina ho ka kire wo bi so won sakra na di e ma ne ho abodi ntimi ka kire wo se ma ya adwuma no 40 years no ko di bone no wo firi adom ni kamecha ti na me ka kire wo bi a won fa Yesu Kristo se privilege wo ho ma what privilege wo ho ma ba se wo ntie dia na wo ne a me nada bra sister me nada Asamadu atre na kono
Ombeka se wo so wa hodwo te say nti nkofo preach bebrebe nti wante ei na wo Jimmy Fosa enti nima preach ko so wa asase so nti wante wa ene brai wa seketa ya sama wani mo brika ansunsunu na ya blanket fa be kata ho ye be hwum pressure traso chama no pa ehwe chama wia ehwe chama no jo ehwe chama humachia ehwe na de eyan kura ne se nipa wo hwe no hu na nim no wapa ne chaw koboko ne de be hwe ni kom and intimate assemble a comma Christopher any other boy for both sides the home and ye Christo need to for ye genuine Christian a kwana namson in Jabum Kuma fa don't because you say I have bought coin 666 Jesus at the end of the demutiana saying and chen Satan the end grabata so wouldn't now funko bunkum fa wo case assemwe you do Ezekiel 33 ho kan wo nyina fufri verse 11 ho ba from ha hu ankasa oso de boyifu wo nya ne fe openene na gen sakra nese wo de boyeni nso wo sane free na kwambone ho bonni bibriba waye anoto metena wiase bonni amaye nyina da me befa Jesus wo nyame anka ibim wa pepa ni nyina ba me tetere ni mu efri sata mu iko yisu de se man hwe me wo yesu so dia me wo case so what you say me wo case sam bi titutu lie yes what a red bulb or charge pa sinyame na dum no tin konjesem no no tum di kaba na koma mu nyina na gyen mu nyina no be fa Jesus Christ no kuri mu a ni tutu a wobo yi nyina onyame nkai bi mo de achen the same thing na amroba omu tu dan asese kum nipa kan ho sakawa professionals ene malamfo so wo musu nyame ye wo madom no wo muti asemi no wo mu jane ebitie urade a for Jesus Christ so mu wura na o magem kwa sakawo nipa kumo malamo edan asitu unyame so won kan obepepa ni nyina won dia chawo enti sa places me anyway a danger zone so watene ni kura ni tin ni yimu na onya obenya nkwa manekara bas wo di agro na Satan adene na da na unyame kan o John 10:10 no eba no so be wia no dia ene akua no ayi brego aduma by privilege a wo ma woni se sanse wo yetini ni nti na wu a wan koto boni mu na ne wu a wo nkwa wate wanka amen nkwa wate basa wo di agro na Satan de ne nefe no de baby wia wa nam se wonim papenti no God will hold you responsible. So what you say en intimacy Christopher en pempen so you drum fatene ne wonya ni agro en fe mucha scaling da en mani pa bibribi wunyame a wono ma Satan fa ne mu medada wo da baby a wo hye mu bia na da wo da. Be careful so Christo sumu ye pa mi hye se de nkramofo som de wo mu kogem na mi hye aggressive fa wo ma ye wo nkramosumu a e wo saka ye fa sa aggressive no e be wura Christianity ni ye aggressive e wo Christo sumu ni yanku ansai. So what you say ni yanku ansai mi si asemi a bomb say pine and say wow okay nti ni na wo se me koka kire mi nua no mo righteous people atene for Christopher so ye baby yi gina no ye careful yes le popa onyame
wo case but yitumi gire yidimu di mu so a yenya nkwa ma yekra so what you say and to say one save is not forever save. Yes, someone save is not forever save because someone save is forever save and can't cancel you. Conquer. Because one save is forever save. Rather than my papa sa. Bonica can be a befriend with me. When I was such loss, one save is not forever save. And until you was so what you used to Christ dear, and until you did Bonnie be or say one save is forever save and won't be. Now one save and you're forever save. So what you say? Sacramonium Frinkramum, no na, or co Hades, or co spiritual remind, I could change Jesus. Se Buddhist, Bahai, and Kanka, Abosom Somfo, so when yai, no moon ne, muchashin na, or Moko Hades, I could change Jesus Christ and my etosum near the Moko Tijin. But so Muponi Mudinia, so Mube Kaisampa, Jesus Christ, you Nanko Pomba or Suman Bassa, so Media Basanko, often Muja Metoya dear. No, just answer me, didn't could and suffer Jesus Christ. Send you running a gem con. Now, Bosom small, Ninkra mo, the baby Oibia, when you may want Kai Beam and Conubina. So what you say? Ntiahano, Humpa, into pretty catch will be so on Sakana, one Casasso, your brabum communal labor. Oh, what's an Ebras or Christonino? I wish you would be able to make a chance as a Kawaja, was you careful, pa, and a sit and wash a show. Oh, she show bitty. Nti say ye ho ya ye nibra. Satan pay day and night. De bia no den sam foforo ye. De bia to bi kwa koda o pesa odi ebufu koda. No wo ye niam nyina se pen wo pay awie o. Se pen wo pay awie. Ba inshira ne yesase yigina yimudim ni yitwahye na ye wonko. Ye wonko. Si ye mfiri wonyame nansam ne natemudie no so ankon kosom nyame fofora yitwahye na ye wonko. Nti me hwe Kristo ni a wote Kristo muso wo ye Kristo ni wafa Yesu Kristo se ni wurane na je nkwa ya bonesu no wasafa akokoshe na motom no wokọ na obu anipa ho no wokọ abosomsomfo okopemmoa adwuma nti eba nti aware nti a me hu se sister wo ye aimless wo se wo hia Yakubu ni Alajia entretre wonsa wo ko hia papa na wokọ na entretre wonsa woni bia na obenya nkwa ma ne kra na wakọhye. And in for Christo sumu agro. Insane na me nkosum na me foforo. Don't do it. Enyi bi da. Ohoni na nipa bibire titi Roma so dem mo ye senti ho ahwan, senti market, mo ko hu market wo hen. Senti ho ahwan ya mafa mo de statue na mo de din na dura no na. Mo de ye nkofo wa gadrege no. Sister, se ne se wo betwe ho afiri sa so no mu. Ye nsum nya me foforo nka nya me hu. What you may also uni cremoni in one scale. Make me charming nada. Make me charming nada. What me share woman so full. No, call African market or cotton sun 6 in create no, they see the cab. Nini Nana so mudi monza. Who cosh complete. Make a money nada. Miss a Christopher, any other boy of women together. Ye see a jedino, yen so ye jidian muyi. Yen sum Jesus Christ ye. Ni fa boni me bata righteousness. Nkoya boni kakra, Christo kakra boni kakra, waso we vomit, wo send nipa no we vomit. Obefe wa fa nanum. So what you say? Wo de no kwade hu. Because we memfa ta na memfa adwa, wo gina mfimfin. We technicalist. What is so about where you saw? Fanta face, Coca-Cola body. I didn't any straight. So what you say? We are hand to me, hand jam. A sort of cocoa, I see it in two, and work is on fast technical lesson and work it. Until me too many Christopher Bebre, or my Fanta face, Coca-Cola body, and Koye. So what you say? So we so soon we are. Na uchashe na me kamichira senkwa na ubinyawati. Na sa uti agro na ko ye Fanta face Coca-Cola body me kamichira we vomit. Me nada. Me sra wodi boye ni so se privilege wo
homa one wasisa wo say free wo kon bone ho a na wo be fa Jesus Christ wura na waje nkwa bone a wayi nyina wo nyame so won kai biom alaji me sister wo chante budis nyame orenge wo nyame se me kan kire se enne se wo sane free ho na utumi buura asore dem na ko pija won sa fa Jesus Christ nukura mo onya wagadere gesam nukura mo a nkona wo benya mate nkona wo benya onyame so waya honhom nti onim ni patri mu adwene na koma onim nti wo de wagadere ge ba wo fiti kotia na wache wo dadaada wo yes sa wari nti na wo kwa sori ya Jesus wo hu dadaada wo hu asi na wari na wo benya badan kwa de obo koso nyu nti na bai so atiase die ni nti a wo ba ye no won sabeka no Mr. Christopher eni ade boyefo nyina utu okrafo no akurafo na utu momone so fo se whatever yenye careful nkonje yenya Satan dia odi wachi a ye ka ho nsama wo sori na wusu ukunu buru wa wo pe odi adi bia bo utirimu o ma aye niema bi a chese wa wo ne ho aye den niema nkuyi a wa wade aye kawe niema no wo whisper kama Ubi wiao de wako eniti mesraw me pa chaw ewiye bremu ni we wo se de o tene no wontene na de wo yefi enkososo nyefi wo yefi wo de koso yefi wo tene kutamu dendenden sonimo dendenden kutano dendenden adumbi wo Yesu mu Yesu Kristo awanya no sonimu dendenden kutano dendenden na adumbi ewo Jesus Christ mu one save and forever save da en can be da e masa de na da wo da anya sa okay misrama senensma mekan Unyankopon hu mobonem asem no mbungra wakuma ne nsakra usei because wo titala haban so unim da be furious and unim da wo so ibeje wa unim eniti mesraw so ye Kristo ni boni bia dwane firi hu Kristo fo ye ni boni we ye ketwa na we ye kese da bi sumu wura de no wontena sumu sa wo sum so what you see so we di boye ni so privilege wo so free wa kwa mboni ni nyina ho na wo baso a wo boni no so nyamo odbe chawo nti wo so akonya wo homa eniti mi so Christopher mode mo Christo so mu di akure ade bia mode mo nsam yiyi mo ho ano no mo se one service forever save mo tiki ba ya ti Christo so mu ayi Christo mo wo yi nyinsem to gu no ai uye danger o da danger suma bosom no o da danger so once sa me kan chira eno obi di Kristo asha Saturday o di edro nanim na o techire na o di bone o di Kristo edro nanim say na o techire wolf in a sheepskin die who decide jai obedi boni complete kan obeye papa so ye papa te so bi a wabodam obesuma urade asom no te so bi a ne tiri ni fie ya aggressive obedi boni so akoko di 100% uwa no akoshe solid obeye papa so ye papa 100% because unyame ubu atentenene Oso on spare odi boye ni on fan kora na no to team o kan ya na Israel for nothing on si mi bu atentene sa pepepe sa wotimi mu a gina mu ye sa wo slepo a papa wa yi nyina menkai nti se wo bi se wa ko Hades na okoto asofofo bi wo ha bia papa ya o mu ye yi nyina o mu be wi o ma ye secretary okọ ne toilet wi no di fitata to
nti mfa wo Kristo sum ni agro hemfa wo nya mesum ni agro ye ba na dwuma ye de wo ye na sasi so nyina wo bebu hu atan emfa ni agro ye ba na dwuma ye asasi so ye ba ye ba na dwuma ye emfa ni agro ye ba na dwuma ye de wo ye na sasi so nyina wo bebu hu atan wo ye kremonia wo bebu hu atan wo ye budisinia ubebu hu atan uye bosumsumnia ubebu hu atan uye malamoa ubebu hu atan uye illuminatia ubebu hu atan uye bahaya ubebu hu atan emfeni agro ye banadwumaye ne uye na sasi sunyina ye banadwumaye emfeni agro ye banadwumaye na de uye na sasi sunyina ubebu hu atan Oti ase di wo ye sumbia wo sum na sase su bia bebu ho aten wo sum budis wo bebu ho aten baha enkanka wo bebu ho aten wo ko join the occult illuminati they say Freemason young money me sin and some amase young money what ai ni komo di wo wa sase su nyina wo bebu ho aten wo ye dwamamonia wo bebu ho aten wo yi nyinsen tugua ubebu hu atan uye konkonsenia ubebu hu atan uye obi a wani brade so a ubebu hu atan ebufu wo wumua ubebu hu atan wo de katrema yidi ntro so a ubebu hu atan u change u correct wo nyame mistake so a ubebu hu atan wigi ye gu trisi yo ubebu hu atan pokle ya wo tisre imese ubebu hu atan Enfeni agro ye banadwuma ye mesemeshi egu tirisui ubebu hu aten nesi awashishe yo ubebu hu aten wani etinyi awachire gui ubebu hu aten enfeni agro ye banadwuma ye mesimini siketi ye shewei ubebu hu aten trousers ya odi ayiru utu yo ubebu hu aten enfeni agro ye banadwuma ye yes enfeni agro ye banadwuma ye die wo ye na sase so nyina ukokwa kubu hu aten man kan kire wa menue na se me kan so no wanfa enne ma hohoro men safri moja ho sa pepepe na mpesa me kam kire wo nya me ye justice god ubu atentene wonye wagadreg wonye nechina wonye sechinsayam die wo se ye no wanye na afomfiri ho a onu wo case so ati ase onyame wonye kuturu bojo so ye hot e ye cold so ye cold sa pepepe no ti enti ye nsum na nieni ye nye no wagadreg ye ne dadafo wonyame nim ye sum no honhom ni nikurem so wase Kristo ni atra dwane firi ho Kristo fu mo dwaman dwane Kristo ni nchange won en correct won nyame mistake ye nidi won nyame atem ye ntra sen kase awrade ade no wa mo mise mani achi nyina wo se ka ma ne to kosu se so ka mekeka nanka a lifting ho akosu se nti wo se me koda ho no obi tete mani achi ala shi se wa hwe awrade ade na ye dwuma fonsa eti se di obi de na kaba koma tele ni so wampam no wampam ne se di ope no de ama ne so won sesa no onfa obi kwatimi di koma tele ni foforo e kire se tele ni na mpam ni ye e ko otubi wo de kwa otum so ese wo bu nanim tia ntia de ntimi ye nti sa ne ye nyame o ti wo tena hwe mo se ni wa hwe na wo nese onyame nye se ne bo anyechi we say eyelashes sisi na wo se ka ma na ye tenten sa ne ye edwum wa hwe de wa meeting aye gasisi sa ne ye bo ade I was a committee years of the Negumechi. We say, said the menim say it tedan. I was a committee, you say, gum, my worm, say, so. Why in ye? She said, this and could chase can Miss Akodi Brazilian, Sunny Bunipa. Or checking any more. Wash. Me when it talo. We say, why in ye? I ran the way one in ye. We just make a couple of 6 NG, no more young man in a street. Sunny Bunipa. Yamenesa. Wash me womb you, unse, or body a cow me, no still also Bobby stand, or see a chimney general. So my woman, I'm a new for you. Ya man calling for son of Mocasa. He said, new for you, for the same minute.
Onsa we bibi senye. O saka me wo 10 kura na Bobby Stan ni gina ho. Nso wanya ade, ase wanya ade. O saka wo mufo ni gina faako. No 10, no ben. Nanki ginam so what born my nkola mi nupo wa hede mi nufu ya. They say just some sako cheska. So, afraid doctor. Yeah, hello. Yeah, Dr. Mankao. Yes. Me person me make appointment. Yeah. Yes. Yeah. Oh, sir. Until Monday me nyamo. Emo aye ma. And na Wednesday so. I meje wo for adwuma. Me person me be me nufu no he. Bobby Stand. Oh, okay. Until me ye me na say. Oh, 5,000. You. Sir, I know me go me credit so anya hwe on. Oh, okay. Mo your payment plan on. Okay. You only yeah, doctor. You only me dasi. O change you me mistake. O kire so onya me onim nyansa. Nti wo sa na wo didi onya me atem. Nti wo no wo case. Nti obi wo didi nya me atem bia nya me ne wo case. Obi so ya no nso afra doctor. Yeah. Yeah, Dr. Elizabeth. Me pacha what to say. And me be procedure bi na say wo say wo ye oba ni tu beti mase. Aha. Unse me to no ye flat. Me turn 40 years last 2 weeks. Yes. And so say unya turn 40 sana. Wan ye anfa fa lawyer yes anaja. Yo omu kwaja. Ai na me to no ye yidodo. Na mefu no se ni nyina be gina mefu. Aha, nti no na ayi madam for bi koye bi no say kama pa anti wo na ye nti no me pesa me ye na mo ye procedure na ma me na me to no eye kama na mo ya mo je say oh $6,000 okay na me pa cho mo ye payment plan on aha yeah because me pesa ka me di gu me credit card so okay yo nti ne mo kwan ho me pesa ka make appointment and next month on. Okay. Nti anu sa no me ya meda dem be say. Oh, 4 months pe. Ti o say me stay away from adwuma 4 months. Oh, okay. All right. Any me da say. Yo, any me friend adwuma mansa. My friend the boss. O could intro. Say doctor say obeda dem 4 months. E could twitwa na yam agu ne to. Nti esa ne yam na ye twitwa ne nti no. And a Tommy Taken, it's what I am. It's also of Fred June. Yeah, boss. Yeah. Yeah, it's me, Elizabeth. Yeah. Please, I want to talk to you. I just have a phone call. My mother died. Yes. My mom died in Ghana. Yes, boss. So I have to go. And I'm the oldest. All my brothers and sisters, they were young, so I have to go. Yeah, she died. I just have a phone call today. So I want to talk to you if you can put my vacation in. If you guys can give me like 4 months, you know. Yes. Because I have to go do a lot of things. And because of our tradition, we do a lot of things. I cannot just go and come back that quick. So, yeah. Yeah. So I will see you at work tomorrow. Okay, thank you. Thank you. God bless you. Afa. Otimide ne katra mai kum ne mame, anane papa. E wo Ghana, ni nyina ne se okoye tummy tuck. Okoye plastic surgery. Okotwetwa ne yam iron flats. Ni ya tighteno. Okosese bi so agu ne to. Nti o so otumi dadam for some time. Henunti, I was so de katrama you could didn't Christonio. Dio, be careful. Me nada. Omoyo, in your as something about watch around. Nessa ofra who Christo ni chia tight no offering. Now could this edgema we ya. Now ne no nyamisi depart minim. Now alaji bi na no so chana wodi boni wo wiase ne befa Yesu Kristo no de ne boni acha na alaji ni san ho wo si a erade na wo yesa wo ye justice God no bu atentene nyame ye nya na wa gadregio Kristo ni pa wo so ye Kristo ni obi ni so ye Kristo ni ye ba wo si ma
mama uko to apeteshian wo chichabi wo fra hu Kristo ni no obi ti abosomfie no okom onye jabudi ana to say kim no obe hu nokora no ba oni ni nyina the same skill me kam kirawo me na daw me kam kirawo nti me hye Kristofo bi fra omo Kristofo ni ebo brafun se ya na ho yam onim se wugina danger ho onim obi an kan kirawo so wugina me se bi Ezekiel 33 read ni nyina kokko titire so wu hete 11 ho to bu pa titia break na fitina se fa kwa dwendwen mu ne hye di Nyankopon bituma yi nipa nti na surprise se ekosi wo heaven ano to amete no bi enim se mefa Bible abiem apichi nso ko hese se sofo bi edi sofo a wo be kogu wako bodwaman amunyame yi nsa wako hye wo ba bi amana yi nsa ya togu amana koka adwam wansra bo ne fache team wo nti Kristo sumu no enye bread and butter enye kwasa Kristo sumu ye mfanye mi ye bia awo nipa nim ye nye sa so wo ye nipa nim de ni gyan na ko wobonten ko du bone yes but so wo bom pass wo binyam kondia be careful na Satan wo ye dadafo wo ye wagadrek enne Kristo fu imu sofo minim sofo man Paula White someone in Paula White it will be an amnesia ya who want no impany plastic surgery ko himba yi nyinada and my yebi they call themselves preachers oh they call themselves preachers and man meaning the omoje and my wo case you unse nibre na my yesa me say ya breaking protocol aiding through nti si amfa suru ni hopopo ameye kra nkonje ho adwuma you big case ni ye surgeries and na so for ware na na yire akotwitwa na nim nefu akogu ne to ye surgeries akese ye tomita akese enye komo di dinyame atam ye nufu ni ehwene ya wo ya no impane bo tax akese obi ko wure ni echi nyina no aye tattoo de guo ube koso de meku ntuma wo be 5 why na wo dada ne san why na wo dada ne san why they so stubborn ye so stubborn me jino wa mentiase. Speaking of stubborn, the Bible look at Romans chapter 2 verse 5. Was it since you are stubborn and don't want to change the way you think and act, you are adding to the anger that God will have against you on that day when God vents his anger. At that time, God will reveal that his decisions are fair. Was it since you are stubborn, since you are stubborn and don't want to change the way you think or act, since the way you're stubborn, so one person the way you act, the way you think, and the things that you do, you are adding. Oh, adding. Yakas will be adding bibia. Say BBC one the bibi come. You are adding to the anger that God will have against you on that day when God vents his anger. At that time, God will reveal that his decisions are fair. Obe reveal your child sending decisions are fair. You are so stubborn. You can't stop me now. Once saved, it's not forever saved. Let me tell you the truth. And will be another. Once saved is not forever saved. Tia sorry de musika when yinti korati when you mistake. Chichameyam, chichamano, yamano say too much. Why? So
wiase na onim Jesus sa boni nyina odi a chew base wo betre Kristo mu efre Jesus Christ na wo si dinat wo dome edi manhade so na sa niema wo nyina wo yidi tia no na wo kura wo yi nipa no sa wo ya ade ma obi me de me fanse Ghana okuma sifi wakopra na obi fa wachi sa fa praye be prechira unse ye insult unse ya timdidi na wo Nyankopon bo na wo kotena se de wo si ye wo hene no wanye ne ye nti yensesa se de wo ye wo to wa ma na ye flat nti yensesa na ne ye pompe no pompijo se de wo ye wo nufu no esusu adodo nti ye kopra mu fa balu hihiem ne ye pompe no mraso wo futu mane nso na wo change wo nyame mistake correct no so wo anya de onye good architects onim se de si draw nipa omo draw nipa no kra omo draw statues no kra from say onye good wontuman draw wo ye enti wo kona ko hunsu bi hene yete a wo si change ne nya ne sa obi to so wo si change ne nya ne sa ni didi awade atem all these people so be there so them. So what you see? Both tax I can see Miss Paula White. Ni pedian was the song. Ba uni. She stand and preach. But na me you say last be omo kan say omo say omo spend this sika o say dey. See she say the preachers no. Sika omo spend o say government taxes ni ade a ye check omo fie omo wo. I will call ya omo be interview no. So we preach o public. Nti o say o sisi no omo nta de hyem na o so o ye no hu yie. So dey be ya wo appear. Ni hu yie ni including plastic surgery. Hey! Enye izo empempenso yedru no se di se tan si wie nipa no. Ni komo. What Bible can First John hifa. If I First John hifa no se ye no wiase. E wo hi. First John hifa. Yo. First John chapter 2. Chapter 2 verse 15. Or say don't love the world and what it offers. Those who love the world don't have the Father's love in them. Not everything that the world offers physically, gratification, greed, and extravagant lifestyle come from the Father. It comes from the world. And the world and its evil desire are passing away. But the person who does what God wants live forever. Okay? The person who do what God wants live forever. What's in my no wiase? And I name me who wiase. So we be do wiase and ne jane do ne nimu. The who wiase nyina ye ni wakono ni asetene mo wo. Enfri jane firi obonsam. Satan. Ne wiase ne wakono ne na de dudu na etwam. Nso ne na ni wiase ni pado. Ni pado wiase o. Yes, small nyamenko for mun kwa bonten ko yakra. Wo mu kwa wo mu kukuyi Range Rover any fear kese mansions. Wo mu gu o masa una eyi Range Rover Benz Mercedes. Eno na eyi mansions enyi nipa. Enyi nipa ewiase mo fefe de. Bible yi so aka kire ye Yesu ye wo ba be fa ye aboye kokko. Se maye no wiase anda ni mu wum. Ye di wiase chi ni wiase dadaye na Satan e de yete sa ata isi paso ye tonde odu grnu afa no odu wia wo time no wafra wani ese de be ya obi kuo na wonya awrade dia se de be ya obi kuo na wonya awrade dia nti me hwe sa niema we hu a na me kodwene nsama Ezekiel eka wo 33 verse 11 going no a me wo se ye mu bebre si anye careful a ye dwuma ye ne nko baw na dibawade ye be ye mo bo so what you say o se di odi kan no obeba be di akire ama di odi akire
be ni and then you be careful. This time, yen some Christo kokwasa. We are living in the last days. Into be a Christo when you aggressive. Be careful. You will free we are say. And if we are saying talk say. Ye chef bini and shama Christo and go. If we are saying your money and your Jesus and go. Party nasi omushishan son don't go there. Festivals I can see omu and yama Christ do not go there. And tana found the fortuna beer don't go there. Men konko shaboni in some day in Kobwase time. A manifestiva and enkoso don't do it. And yes, I would share unyamino case. Mpampenso you we don't play games. You have a smooth rather woman in the cream. Yet see Yakuma Munina Yajamunina. And you man can you pay our one take it to my yibi. But me and me Christo Kakavia Sekakra. Who? Christo Kakavia Sekakra. Christo near Unyankupon at Jew say. No what Timako Cotlas. See as some mesh in Muru Triso. Yankofo will be me. Open you, any brenty. Yankupon mo ye, Utin you know Boma or no, and your papa. Until you go to India for Abosumi. Near Fameka, near Mono, Yamu, Triso to Sabok Mali. Wabra from Christian, or be quite to me Yakukudro. While butting you good so to me saying Yakukudro Kotana, sorry then. For microphone, praise the Lord. Hallelujah. Jesus Christ. Jesus Christ. I wish your phone, your presence or her. Jesus Christ. Father, we thank you for visit. Oh, Jesus, thank you. Mumra mereno, oya sign Nidini Jesus, oya sign Missy Mumra mereno, Aini moina Nidini Jesus, oya sign Church Mumayankasa. No, sing it with me. Oh, your sign, Nidini Jesus. Oh, your sign, Missy, I'm Funina Noribo. Amenina, Mose, Ose, Amenina, Omose. Then say, Kutami microphone. I shall a nasu. I can cancel red, blue, green, yellow, unso Jimmy. Nikurano. Na mesh na wabon sabab mali na wakati nya mesa wa moni na ni tiri no enya papa no eno no de akogina ho no so no se wo sa wo nyame Yesu nyame wa botire o nti na da ne bufu da wo se moja be gusem futuro e moja e be gusem futuro nyankopɔ bufu da moja be gusem futuro die onipa da sani a wo do wano de fe efe awurade ho ne so wakoma eni ne mudue wasi dano emoja be gusem futuro me kamechira wo obi akoyi nyensan yagu nche wabegyina wo se wo yi onyame aye hwe wo ye bia wo di gyina wo se wo yi onyame aye sister ya wo to mi wasra ise gum wo wankasa wo di onyame atem wo sa beto ayi nyuma ma onyame be na wo beto ayi nyuma mani nyame ya wo se wo beto nyuma mani wono na wo se wa mo kokko nti wo kwoti tura pokle ene rasta ene ebidafo nko atiabo aye kokko uwie ya wa mananso wa wawire wani achi ya penti wanim uwie ya anso wa wakosesa India fo abosumni de gutiri so uwie anso wa watade hye okra ntra wukutu dukukura mo wasabe gina wono mafa ade yi se wo ye ma okwan ne bunkoto de ne tuntum awurade wosoro abusu se ben na mo bode san ha oh wonyame waseda wo be pisi moja be gusim futuru nipa ho be bon te se sebie ya ka se sebie woni ma de toilet
nipa ho be bon sesebie emuja bi gusem futuru no wo so wo hyase kra no bufu no diga no o de hyase firi ni fie because wo gadrege fu bi ofio kotrobo de Christians bi egu fie o da so yin nsentugu wo se nimbi tiem okrum nimbi tiem nimbi ka eneno kan tiem okrum nko a wo wie ya wo sase nimbi tiem wo so fie ayo wonyame wo chie no tamfo kanene ababa wonya ncheme ye no wo ne bapani me kame chira baby ye keka kono if we are not careful you better think see ye Christopher so ne nkam yes me kura me ni pe me metimi de pen ne paper ko gira waka chira obi dwam se wo onye Christo ni uni nkonkron wontu me den appearance je waye no so wodidi unyame atam me sabusa question ni bi mu wo nipa sa wo pra me fansa Ghana na yetete Ghana ye fiefia kase wakutwutwe adwae okay wotumu so watwutwe die no obi afa wachi asasa nsuo ni parazo no sade bi gina wo twutwiri di ho na hye wo sisi na me pie firi wo mi twutwi wo ya na ete wo se ebasa ya na ete wo se na fimprahin unyame boye se ni suban so ne seso wa boye image ni se ye ne fe wo no ni so na woni poda sani edi ne fifire ahodi unyame dia ma no akwa adwuma ko sam fifire no edi se sika no kwa ye plastic stage akọ change di unyame ya ma no se unyame anye ni yie uwie ya wa ma na nso a no sa ko gina so ne dem sa ko di unyame ukudi ne uko eti se di wo hia ayi edi se area boy bia wo we nsa na wa ensam brase no utumu se wa sei ne mawure ne mpabo bi ehye ne nkoyie nso oba ne ho fe pa hia na me kunu na tesen odi ne ho fe because so se ye chechire woni brother ne bom kura wo mpe no odi ne ho sa ne ye awrade o ye kotena bonten ye no ye wia ne ye san ba so ndem wo be fa microphone ne ye san adi ne ho fe o aso die da yeso me kame chiro eda de be yihu erade Yesu Kristo maye no ebe yihu nya komo ena baba wati asore dem wo bo adwama ya wonsuro wonye independence woni pam but wonyame nim so ababa wa bo adwama ya wonsuro uyi nyi nsentu wa wonsuro o tiki birth control di du nyame atem osemo won sha asase so ma sempo ano anwia wo se onyame mitumi yo wo kire onyame se wono an hwe ne ho wo abra electricity woni fie bosome so utua mo kaba mframan da ben obi aka kire wo bofo bi aba wo nchen se mframan na wa home ne wo be ni agikotua ka be ko bankrupt kaba na nka wo nso some fifiri say de home ye onyame dia ma no ekọ adwuma mu kokoye adwuma jisika wi ano de akoma doctor bi a wajimi so won correct onyame mistake so what you say ni didi onyame to wi a no wasabe bu nkutodwe ebi correct mi san lay hands won kofo so won mum bom paya wa brab sofo no sofo ma me no ugina won onyame wo eche manso wi ya no wasabe onyame ni di no wasabe ne nsai ne nesi ya nga oyi ti se dedi bayi no wasabe gu so wi ya no afa oye lekuta no wasabe gu nkofo so wi ya no bom paya kire won no hye nkoma kese no okuta Yesu din because wo bu din no nsa bi mfiri soro amme papa na som me say that Jesus beba nana me ka kire ugidi ni woni abere se obeso mawrade fa suro ni ahopopo fa ye okra nkwaje nwodwuma wo se ni nipa dodo chi nkoye bone di wiase puyo a wo kwa wo di bone wo ni age no nkoho bi ntro kase nipa di no participate in it ti wo ho ni nka se wo de wo kire wo ti wo ho bi ni di watam sade na wo de wo ye krife too much sa ti wo ho because baby wo gina no wo na wonim sa wo slepo a wo kohye me come chira especially America for man ko de yet see you say your prophet say na mo kan prophetess so mo de oba bia prophetess
O baby o preach be a prophetess. Ni mu obi a ya kyerɛ so evangelist. Omu nyina se wo mo hye nkom, omu ye difo ma. No de wa ye no ho ne ne wege. Ai hye no ne ne mawure. Eni de wa keka na nim kuta microphone so no mu preach ni pate wo no mu tie no a. Mu hye na basa mu de. Wosi die mo fra bone se papa, na mo fra papa se bone mu nie. Wa pra wonim se sister dress na wa yi ni nyina kyerɛ so wodidi onyame atem. Nti nyame bɛn no wo bɔ mpa ye kyerɛ no no. Wanya. Yididi awurade atem. Ya ma Kristo so na ye light. Onyame de ebufu kase eba wo. Yesu Kristo de ebufu kase eba me ka me kyerɛ wo. Na bufu nti na ni otutu di jaframa hye wo. Because one person wo de fitan ni tuntum eno ye humoboro hu a wo de we ba obehu mobo. So what you see into a tutu di jaframa show. Ne katre mai we tu no de sekan e bia ne kokoso se e twanyin eno no de ba. Wo boni nti na taade o de enu moja tenkon. Moja tenkon o de enu o de wura se ya no mercy that day. No mercy. Na ready me na me preach won fan. So what you see ye kyerɛ so ye nkyerɛ yam. Wase wo ye prophetess wo ye sofo wo ka kire obi se wonya idam mo so wo kye ne yere chibra wo ka kire obi se wonya nyinsayi guo so wo ma ne yere fa birth control otumi ka se ne mana do so do no afa condom ene de dia betum kura ne se asofofo ni bi preach sa aware mienu entie awurade last lady bi frame mamia no cho wen biti sofo bi de wo kire pa wo se aware dodo de unyankopon mra e wo se be ma bia ware bi ka na yire ho unyame mra na me se me pen classmate pa ma no mami no to me se die brother nam se o me se sanku kofo we dwa wo ma se wo ma bobo adam wo bodam complete unyame na soma no yi satan na soma no because unyame won kuntia na sem obi so se wo ye masturbation nya bone obi so wo ye wo sha condom nya bone obi si o for birth control nya bone yede mu koje mu ntemu huni nkyerɛkyerɛ papa ne de o mu nti o onti o pesa o se o tuti nkuto se na akye so na de adwuhwem gum na de besra ne bone o bete bone ma ne ye shen de o be kan no bubobu no hey they don't like it eno susu ne be ma oni aba ho so eno ne be ma oni akakakre bi na Jesus abo this time we need to forbid Daniel sabre yenye hey sabre yenye akuru awa jeje dem sam I was for one safe is forever safe Christo ni Saturday wo kowari shall wedding gown ness a sign closet ni unse ninsa ininsa we yiwa we wo de kwatra wan wo say na kukudru di kuwa son dem sasafun uko jump pupit na mebwa she wata de say ninsa hwe se wonufu no apepe bobi stand na mo hwe Megan ko ware Henry onu de England prince keke no ko ware asasi so prince shata de na shem o so fra hu Kristo di osoro hini na ben enyansafo bi twane akojo mu krankwa na ntete kwa o mbefa manya sotwe o be ya one service forever so be dwen san o be kwa sori abafia be boro die o be kwa sori abafia aba be tipo clear ebija fo nku dia bo o be kwa sori aba o be kwa sori abafia o akokoyi makeup akokoyi plastic surgery kuchicha ne nofo o be kwa sori abafia be yesa obekwa sori abafia be hye adwaman fotam obekwa sori aba be yesa obekwa sori abafia aba be hye boni nsam den obekwa sori aba be yesa obekwa sori aba aba be for boyfriend and friend and fiancé so no ne da obekwa sori aba be yesa di me de make bi natural di o waso ni nti o wa wuni aso no ansa wo kohye keke man kan kyerɛ wa minwie na se me kaso no wamfa me wie madwuma na makokoro me nsa so afi nsima mabobosi se wo mu bia enne wo mi ni moja hofo
makacho makadi ya chro nipa fasam no nantio na ya kronkron merade wakadi ya chro nipa menanti basa ya kronkron merade misi makadi ya chro nipa misi fasam no nantio na ya kronkron merade misi makadi ya chro nipa menanti basa ye kronkron me radio makadia ya chro nipa fasana nanti na ye kronkron me radio makadia ya chro asase so ye twamo ebre ni ho mayen nenya wodia na do chira ho misie ne enya wodia o na wodi wo chira ho neya nyawodio na wodi wochna wo nenya nesasa uyo di osoma wo na juma yes neya na woso wo ye di osoma wo na juma ada na afro wo Kristo ni na utiti unyankopon na ukore ti unyame mistake ada na afro wo Kristo ni na so ko ba bi na Kristo fo utwa wani left and right ni obi ni ho ayi na se utumi kutwa peteshi kire se Kristo fo ni ho why na afra wo Kristo ni no dintro ntuli kum nipa ade na atesa ade na afra wo Kristo ni na tawade so ade na afra wo Kristo ni na oji ubire ade bra sister nto ni so wokunu bra no woni so wayire ha uwie ya was one service forever said unyami so empower the boy funi ni wu ba wo ye wagadrega woni mnyansa nche radio wo ye honhom nti wo fiti kotia na wo ba die tu mu no etwa no picture se enti yenye na wagadrege dabio yenye na sa wakantro se breni be kwa wi ya edifo atrofo beba woni tua pa se edifo atrofo ba ene de obi nim kura se odidi nyame atam kura chese nya komo o kekabi chira wi de kura chese nya komo na mi je ni pete ne nasia me so wo mu jimi pa de ni komo se ni pa bi wo be wo so fram to ma atutu so abokot wa jimi esi because nyansa ni Jesus so woni nyansa na woni Jesus na ne chesa wo ye jimi fo nti se utumi kotena wo bi na se mutumi didi Jesus Christ woni nyansa na tamono de na chesa wo jimi ankasa wo ha wo ye frofosi sa na me ka chiro mi tume ni na mi je nipa gu ne nasia na bi busa ho se de na nipa wi wo mo pe so ati asie yi dinatem udinatem otine na sori wo okeke bi chire no na so wo ye ho fafafo so wo ti wo no wo kasa ntu wo ye ho fafafo mi fa mi si jan fi wa kwambo ne na mu di wo mochi yesu obi di wo bofo se hwan ujina wo kwatim so wahye na ni say sign yo na maamefo papafo iguni na ase ni chawo mo uti abrochi ade afra na ma misika udi man say wom no wodi na madifo atrofo so mo ka hu bi ni ye tare na awai wa abrochi mo ka hu bi because mo de yensam sika na mabosom so ko mama mi bisika no de kotena obi te se obofo hwan radre obofo se hwan na sore dem no wo de kokoma ni dia ni yapa kotena obi ni masoda kototo Africa mema ni sika ni yapa nyekom muka hu bio na ye sika ne ba de ye nya na ntimi because baby amudi sika ne nam no enkonkom azanko se wo so mama mi sika kire na so be ronko so ko bi ni masora ka kire so unyai okọ obofo mpai bo whatever ka kire so unyai nya sika no mfa mere no okọ no de komo mo a wo ye adwuma na sika no hu so ka kire se sa so no unyai ana na mo tete yesa Yesu bo Jesus on kasro no on ka ho oba ne se jata oba nya komo
obo misi nuanum bi ne maame num bi ena ma ye sika yenye ba na se ye de sika kakra bi si nchen nkan omo because we the money what the baby or this sika na konin konkon or the koto 5 million or the koto yesu moja who's wajimi or the 5 million na ko de be ko djuma koto adwene abidi di no or the 5 million koto yesu nti yesu moja ye tonu dwaso or the koto yesu moja o yesu moja ebura mu nsu sunsun mu kudi wu kosia sika na wan sam fifire wo di ache no wa niu di ode koye no ti ni bane ti ha obobra na enye yi because ne ma mi chi ni nua ni chi ni yire no o chi ni kunu no o chi na busia pani o chi ni ma mi nua no odi sika koma no o chi ti wo mu koje se ya ni yensam sika nyina na ese yesu bo sorry bo koko say yesu bo sofo sorry kan sempa na wadacho awo minia ebrebe mu na wadai ebrebe mu nyina yen sorry o ni pete Jesus Christ entra man sai no osoro hini no ben mu nyina yen sorry yen ka yehumom choboy yen setra no kora ni mun kan tre yin nuanum no man ko wu ankɔhye sana mpeza me ka tre nipa oba wo ebi ye bremu ni ewe inimre. We don't have much time left. Na me sikra moni se on sakra na dwen na privilege wo homa no. So on sakra no ko wu a ma wogro me safru moja ho malam. Alaji minu ni asem. Buddhist bai ma wogro me nsanne afru moja ho me ka me kire wo. Ne wu pe. Uko jira unyame no waka se depart na ye na manti o wo twa video na tro na ma me no tro picture wante. I want the na credit card money community na mfisi wonye sofo o se fafiri wokoi fafiri woko me mesense wi mu na mabo credit card be ka che me na nipa so na me kasa o kasa no Quran no mu no bi senye Quran enye Bible mu no bi quotation wan fama na eno na ye ho asem tro asem na ye ho ma no a na odi ama nipa Quran no obi mu a mon kan kire me Buddhist fo book no obi mu on mtie come chiro mpempen so ye dru no ebe ye wo nipa da sani sesini oti wo yi no ho no sa na soro ya jewa o se da no moja be me se na mitu o se moja be gusi mfuturo onipa ho be bon se sebie remember this onipa da sani wo ebe bon se sebie de bon wo utwitwi nyamia wo ebe bon onipa da sani utimi ya appointment ka kire doctor so mfa de ehya na se no oni ni kunu da wan nyinsen o so ho wanya na wu a ho be bon sesebie obeye mobo wanya na wu a uko Hades uko train spiritual mind na da obete se etru ya de wa na don say guti yo because da no ebi be sori wotene ni mu na ebi so be sori wani ngu asiem ebi be sori te sa abodan fo mo ntade nyina tete kam chiro na me kasa kire badwembo o so oni tefo wo hu bone e beba no de ho yinta ba atete kwa de obefa monya sochen atete kwa na obi onim Jesus obi a won fa Yesu ho obi atene ne bra wo so won mo obi o se one save is forever save wo atete kwa ba woni tefo de obepotene ne bra no wo fa ho nyankwa ba atete kwa obefa monya sochen obeye mo bo me kam chiro me nada enna mi timi ntwan na chama mabo ena ma no twa won chen na said ayi Fridays na preach na asem de won chen me fia asem na nwa me ni ahoto ma be fia asem na gu o chena nyame ya don Yesu ama wo be sat me nka ho Assolé, ça passe à vous, ça l'a vous, si tu Audio Jungle. Audio Jungle.